Tawatu tu tulai mai mai whalalo. Kato whatanga le ngā paio le tua. E tono lei marsanga lei tai au. Tulai mai. Hallelujah. Ave sau pati e viele tua le nei tai au. Tu vatasi mai au. Ave sau taulanga pati le nei tai au e vi ai o ia. Hallelujah. E whane ne ina o ia tātou vi inga le nei tai au. Awa tātou ulu mai whai o toa man loto a le tātou te tāpua i sao loto le te. Hallelujah. Praise the Lord. Patalo fatu. Sunga tambal fale mai sentina. Pe foi dau foi ngaluenga sunga le pe se au lango mani lo tatu e kale sia se wo foi na sia mai fata lo fatu so foi Jesus Christ. Hallelujah. Nei tai au fa mai tu se Paul ya ko me le Paulo ya Cornito lua rona mta ko to lu foi ko sumal fitu mai ole li ole nganga la vai ole me ye ile nganga ole li e ye le sautonga. Hallelujah. Praise the Lord. Amele te tu fatase lo pati le tai au. Hallelujah. We have an unseen guest ro ye le me nei. Ave sau pati. Ave sau pati le tai au. Fatanga le nganga po yo ia le na te fasa loto ia te le tai au nei. Le ma fai pe spesenga le ma fai upo tangata. Ai sei va ngale nganga le li fa mai le nganga le na te fasa loto. Le nganga le na te vatu ia te le sa lotonga e te tapua i sa loto ai. Hallelujah. Hallelujah. Tātou te tā. Nganga pa ia mātou te whātanga lau whio nei tai au. A whio mai o e le lia tanga lue le nei mātanga mai lo nā matanga sa i o le whai unga le lie. Au noa ma o e whai fua lava na mātou nei mātanga. Le lie peo nei whē talai. Mea iei tō tasi tō lua tō tōru e te whio ai le lie le mātou. Tal tōno mātou tanga tōro iei lo mamalu. Oro e whio le mea nei le lie le mātou tanga. Vea le mātou taulanga pa ia mana marie. Ina i whalau whaafufonga le nei tai au. Mātou te tāro le lie a mata e oe whai ue oe. Lau wha unga le tine le lie le tā ina ma le langi ina ma le pesa ina o vi inga le mātou lie. A mai e alo vi inga e fo intu maulawa lea Yesu. Amen e ma amen. Tuna tu le au mo le tātou gosuku i tai. For there
Continue to give him the glory this morning, for he deserves the glory and the praise. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father. We worship you this morning. We worship you in this place. We give you the glory, Father. Hallelujah. We worship you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah, 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 Jesus. Hallelujah. Tu fatasi pe olima ave pele vinga ya teia. Tato lang ia le nei taiao. Ma e paia o ia. Tau kala le fionga le tua mai e to rua sumar whaato ina. Losi o sio mia lo no whaari o lato whapau. Palafo o lato pale. Palato walau atu e paia. Hallelujah, hallelujah. Le whanau le tua le taiao. Leo toi mamao na tātou vai ale o le asu. Tātou te alalanga ai e paia le tātou atua. E le ei se tasi na mua mua atu e le foi se tasi e mulu. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Praise you, praise you, praise you. Mai o le aso tātou te wawa ai atu iai. Le aso leo lo whataritali o mai le au paia. Tātou te uru ai o na loto a maona whai o toa. Tātou te whai tau samba anga whatasi mai. Sili mo e mauri tai anei. Are you ready for that day? That day we're going to sing hallelujah. Le ia si mea tātou te whaia le langi na o le vi inga o le tua. Mea la tātou te whaia i nei, tātou te whaatino fo i le langi. A le whamai o le mea fususia i e fususia fo i le langi. Hallelujah. Au nei mai lau tāpua i le tua le nei tai au. Because he deserves all the glory and all the praises from his people. Laka lai whamai tāwito mea ume whai manawa. O tō iwi I atu I a teia. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah, Jesus. Leo mi tanga e roto, you want to see your other family member, you want to see your dad, your mom on that glorious day. Where we all going to be in heaven, worshiping and praising our Heavenly Father. Sau pati vi le tua nei taia. Patu te whaftai lo nganga nei taia. Whaftai le ie. Never know whai o na tala ai o pui pui mauma. Patu te o mai. Patu te whai tau langatu. Patu te vi atu I a te oere mātou atu.
Ia lea o wau le ia mātou taulanga le nei tai au. E ia lea o se taulanga i nei whapena o manongi ma ia mui lumo o lau silafanga na mātou le ia. O na mātou vi inga man mātou loto whaftai o nolo walofa le ia le mawai. Mai le aso le ia. Mai lea taimi na mātou tama. Lo vi inga le ia fo i matu mau lea nei e o le whawavau lava. Amen e mame. Toi avi sau taulanga pate vi ele tua le nei tai au. Hallelujah. Praise the Lord. Yeah. Ele tene na wasa fantalanga. Haleu tatu o lo fa longo lo pole tua tu le au se pese fa fe lo il tatu fa la unga le tai au. Ba ya tau le nganga fa tai ma le fie fa lo atu. Io tatu tama fa le nganga. O ia le au ala mai le upu fa winda le tua. Amen. Pa tu va ta se lo pati ma la upon le tai au. Praise the Lord. Tala lo fa longo. E pa ula upu le tua se le tai au. E taria se upu. E na no tu fa ina mai tatu te. E so ne lau fa inga malanga ma lau fo longa le tau sang. Amen. Mai al tatu fin. Kang ole fan this is kang yo ga. Mai fa ia. Yeah, fan into the flame. Amen. E va ko pe ele si fan lis nga ka wai. E va ko ke le si mo le afia le gang poia. Amen. We need that fire of the Holy Spirit. Tapi dia ku se fa maros di teu sanga. Amen. Yeah. Pati le tai au fo mole. Le liu le lo tua o le tai au te fatalo fo ia mi fa lo ia tua fo Isu. Praise the Lord. After team that lala mai lalo. Well done. Glory to God. Oli sanga le tai au le va ai mai pe pese that worship team. Mai la tau e to lima alo ma whanau e tātou lau whaopopo i tātou worship team le sa. E le tātou academy a le worship team a le whaongaina. To ono ia Jawa i tua. Ia to fitu ia Shama ma Johnny Oka. E le onge tangata le tua mele. E le suia fo le matango fio vi inga o le tua ia le tau whaafonga ma tātou whanongolongo le netai au. Afai malie to whaafonga me tātou whanongolongo. Just imagine le oli ma le smile li whafonga o le tātou atua. Le ana whaafonga anga vi inga o lana whanau nei tai au. Vi ia le li me oma. Soa fo Isu whatalo whātu le tātou ai inga pele. Tātou sauni whanongolongo le whiongo pa ia le tua le nei tai au. Se upu whamalosi mo tātou wale tātou tāpenanga le nei tau sanga. Ia vi ia leli, ini so asiasi me le tai au tātua inga. If you're visiting this morning, welcome. Ia, whatalo whātu ia te oe. Ai se tātou tina matua o lo i tua. Whawhetai le alofa mareanga le lei o le tua. E tātou tua ai, matua,
Ta mamatina o lo whaafua lo ina pe le tua le soifua ola. Langi e mama tātou wheloa i fo le tai au i lumo le nuu i lona alofa o malona anga le lei. E a le o nisi tūlanga pe o na iai ia whakalofa tu le soafu Yesu. A tu ainga le tai au. Praise the Lord. Ia le li. Ala tātou o le upo le tua so le utusi le fesolo nam tau upo e lua. Ephesians chapter 2 verses 1 to 10. Ia ngā ue lunga o le screen le tātou moto o le nei tau sanga. O le moto e whatetau a mo oe. Ia toe whamumu. Fan into flame. A ngā ue iai le ola. O le mea lofa ngai a te oe. Ia le anganga mo runga ia. Ola mo mumu matala le li. Ia mawhana whana atu ai leisi tangata. I le mea alofa le atua u whamanuia i le atua ia te oe. Amene. O le calling a le atua ia te tātou, o le gifts ma talents a mai le atua. E pei whauna iai a alum whana o litai au i vi ingo le atua. Mai a vema whamanianga ia te tātou. E leo mai e tāwhiofi i tātou, mea alofa. Ai mai a o e au auna i le atua tātou te ofo e litai au ia e vema whamanianga a vi ia le li. Tanga i whalale tātou tusilna. Ia. Tātou whaitau whiau wai ni tai au. Tasi tau sfulu. O tau whai lava o ena oti a mi o le anga ma ngasala. O i lātou fōi nā mio whatasi, o i tātou fōi nā mio whatasi, tātou umalava ma i lātou ana mua, ina ua tātou no nofo i tuina nau o tātou tino, na whaia fōi i tātou mea na loto i eile tino a toa mana mawhau, o whanau mai fōi i tātou le whanaunga le toa sā, whapei o isi a tō fōi. A o ti lava i tātou iami o leanga, ngwana whaola mai a i tātou whatasi ma ke riso, o le lofo tu noa o whaola ina i o tau. Ina ia whaalia i tupuranga te li sili ese, o le whaola i o lona lofa tu noa, i le anga le lei mai a te i tātou i a ke riso Yesu. E le ona o ngaluenga ina nei mita setas. Amene. Whamanuia mai le tua le whaitawina o lana whiongo pa ia na nei tai au. A whaifu o ngalo lau tu pa ia. E maa ngia fui lau whaafonga mai whanongolongo a whaitawina na nei tai au. Ia mo se upu le lei mo tātou. Amene. Vi ia le ri. Whamai nisi. O whai upu ia se fulu tusi e feso. O le summary a toa lea o le message ma le fina ngalo o paulo na manao ia e mamoli atu i le kalesia. Lea la o maua mai whai upu ia se fulu. O lea la a mai ai ni me feso soani ia te i tātou mal tātou tāpenanga mo le nei tau sanga. Lua afe, lua sumalfa. Ia a mata fo ni tau sanga. Ia e leo asa fo ia ni whaafita oli matulanga. Ia e leo misi whaamoni yanga le atua. I lo soifua mal tātou wola. Amene. Vi ia le li. Nofo le si whaife au. Le si aso. Au tā penala na la unga i le sa. Ko fo le ma mawhau le ngaruanga le atua. Wa tolus fulma o tupu tau sanga o whaife au ai. Ko fo le ma tusi lalolanga lisi. Wha mai le tala le whaife au lea. Wa wiloa e to fitu i to ai ngā tangata ia le lotu tono lau e ka le sia. Le la la unga atu ia te oe. Le maanga ia fo ia langa ma fai e mea ia fitu. O ngai ngofa o e ma fai lau self interview i le nei tai au.
te mana tunatu ai tātou tāpenanga langa e moni e se foi le mana yo mele tusi e le foi au e lo tusi lima istangata au le tāpenanga mantu o le tātou e kalesia mana mai tātou tau ona e se ma tāpenanga tātou e yang ni siwa over the fast food tau sanga au ona i le tua amene e yang ni siwa tele tau sanga o lotu ma fai me sili mo le tua e foi le sili 11 faulinga e foi le sila 4 faulinga via le ri fa mai non fai au de o to tonu le kalesia to fitu to inga tangata o tangata mo tangata o talia Yesu ma savali ma fai alona lava finangalo tangata manuia lona dua tangata o talia Yesu ai le fa maoni le tua lona tolu tangata o talia Yesu ai fe foi ya ila na savalinga de vela ngai malulu kaya de vela ngai sovilingia kaya lona fa mai o talia Yesu ai le ai ma se suinga o langa pena o ta o te lo fa masino tatu e kalesia o manga yo me tatu te mana tunatu ye langa mo ele so ni mo tatu lona lima o le tangata fa longo le upu ai te elona loto lona ono tangata o fa longo malangona le upu ai le I manatu ai ai fa sana finfininga manga ya kele ale launga ai mo foi sa alu fa manga ya kele ale launga ai le ai ya se finfininga fa ya ma tangata lona fitu tangata lotu ele talia le fa o tanga le tua ma na te le I loaina he has not experienced the power of God ele yo ai se moli mau le matango fie ma le matau tio le mano le tua le tatu te ona ye ala te mana tu natu le taiao ala tatu wo le vaenga le upo le tualanga I le fitu ma o tusi tusinga ma le tapenanga le fai auranga ia la unga le sa fai au tolu suma tupu tau sanga o fai au a le nei taiao e tolu mele mai polo tusi tatu fai tauina e tolu wala ia mai polo identify el tatu savalinga le tua o le ala mumbua o le ala o le anga sala e oti e tangata the way of sin that brings death. Tell it to me all tato fefe se isi tu ma tato le mo tonu. Il tato soi fuanga ma langa le e ma fai tato fai mea e fai le front foi le a. La lo fa sabo fa foringa a. En fai tato mea e fai ava ai mai le sanga te fa pe o le mangai o le mangai ai esera le mangai o le screen le luma I ma le mea moni le tua mai a tato ma tato savaringa mai polo le mea bumua o le ala bumua le ai e tonu le kalesia e feso o le ala o le anga sala e oti el tangata a le mangai ai o le fai pumua fa mai polo o tou foi lava o e na oti o le tala noa ia paulo I tangata rai e soi fua maola. O le tatou te share I le nei tai au. I le tatou e kalesia. Ngā ke sila mai o loke wawai aku o leo te whalongongo atu. Ngā te whawafonga mai. O ngā ia te oere mana waola le tua wha mai paulo e kalesia ke uei. O le oti na tato iai. O longo inga he's talking about a past tense. O le toi whamanatu. Ma le tapenanga. Ke wei lua afe ma lusu malfa. Ma tato a inga le nei tai au. O le oti sa tato iei leang salaf mai e paulo o tau lava na oti. O longo inga o le mea watea. O le tangata e au ona I le tua ai oti le savaringa. O le tangata le ngā ola I le mea watea. Ai a whai o lai oki al ngai kai au. O lo inga o le kea. O le kau ave a ka kore oti se itulo. Amene. Paul said, for you are dead in your transgressions and sins. Sa tato woti leo langa tuai, ele ai ama sesi mimika yanga mesenga fai se tulau. Au mesenga fai mai nau tau sava vali ai ana mua. E tusa ma le tua le neila lolangi. O le kele o mea ngai whako singa ia kia oe. E o lawa I lau telefoni. O kako se sema kako wang salai. E o le manei o mei tu tonu. O iPads ma TV, o le technology, le ango me o sau. O mea umanga tau whaasese. A whamari foi upo e lua.
E tusa male tai ale au whaipule o vani monimo, the ruler of the kingdom of the air. O ai ngai whamai ei, o le ki a polo ngai luke au whakasi. E leo sau whiriwhiringa ke awai, au mea ngai whai, ngai alai ngā hoti ta ua i langa sala, ma ngai o le mea ngai soso o mai, o le nganga lea, e le o le nganga pa ia lea tu, o le nganga sise, o le nganga lea, o lo matuanga lue, i e whalonga ta. O le teimea tau te leo si ta ia i le tua malona whirangalo, guess what, e iai le ngai makwa inga lue ai whasese ia ke ai. Sa o malalei au whiriwhiringa la ngalai musu mai le nganga pa ia o le tua ia te oi. A o lo iai le whili mana mai o le tai o le au whaipule o le ea. O le whili le malaki apolo, o lo matuanga lue, e whasese ia ke oi. Ame whainga oso lo ita istaimi, o le ita ele se mea mai le tua. Aera ngoso ngā ngai whanga, ngā lue mai le whili mai, whaisau kala. Ke makua ia wele kiki a whaimel kala e, whaisau kala. Ke le masangi e ngai koi lalu. Kau whasese mai a te oe. O mea sa ele masangi e o tātou whaia, esea, e ese le force ngai behind kako, kau whaia unga i oe, ke whaia le me se tātou te anga salama whae le tonu ai. A whamai Paulo, family, Efeso, gateway, that's in the past. Let it be yesterday. Ia vea, leo langa ngā o le oti. E uina tātou wola e sa tātou oti ei, tātou te Fepuari lava. Mali e Samoa, kaku whalonga e Samoa, a savale aku, se whalonga i kāka. Se e vai anga leo ki savale vai aku. E o lai la kala ngō hākanga. Lai kala ngō i rō langa whare tinu, se mai mauarka, se vai. Mai se ngalea leo ki savale vai aku. O au lau, ke le popole as kāka whamai o leo ke o leo ki rō langa ngal tino al paul mea. Ia e maua le soifu o mani mālo lo ina, le soifu o whare nganga i loma whtanga ma le tua. Langa e overtake e malo si au. Mai le nganga o le tua, malau savalinga i le tua. Mea ngai whamai kako, isi kako o kako o leo ki, let that death, yeah, they're looking on the mirror of the past, the thing of the past. O mai koe label oil tangata whaolainda. Le tangata fia whaiman uia o tangata oti. Mai polo, nā oti, it's a thing of the past. Mai fwoi upo tolu e tātou fwoi, nā mio whātasi tātou umalava ma i la taua na mua, whamai nā a mio, we used to. Longa inga, e leo koe whaia. O whaia. O se upua paulonga whamai a oe. Ke uai. Saka kaunga used to a meanga mua. A ere o whamai paulo la koe suira fwoi puele kolu. Oi tātou fwoi. O loo a mio whaatasi la vai o mal keiminge. Sui. O wangi i label o oe se sie. Tangata hoti. Ua ai mo mo fo ke foi a puru ku sa o mai al kamalo lu o tonga la kala ngome ka kala manga va mola a me o tonga ai fa ftai ero fo mai ero fa pe mai o koinga ngai ko ke fio ki le fo mai sa to fio ti o no inga e remind mai ati tato le mata o tio le lo fo malanga le o le tua mal poto solmona fa to suma fa i po suma lua tala masani o le fa masani o iai le ala o tonu manatu le tangata. Amen. Family. So swani le nganga o le tua yung manatu ma. Ma o iai le ala e tonu ai le manatu le tangata ia alau le tua. E lua te to lua e whaiau whitwhiringa. Langa iai le tua tonu ai whamai ao lona tau nuunga. O ala ia e oti ai. Pea pingi ko kasi ai kako. There is a way that seems right to a person, but its end is the way of death. O le ala langa sala e oti ia li tangata. Tala noa mai polo ia Efeso, o tala noa o le past, o le tātou soifuanga mo le o langa. Whiri nei tai hao, ia vele o langa oti, o le mirror of the past, the thing of the past, o le o langa ane nafi. Nonga lua, o le ala o le wha o le tanga le atua po le ala o le ola, the way of salvation. Le ua umana tala noa mai paulo, i le oti sa tātou iai, ai leo tala noa mai le ala o te tau ona iai.
You see, there was a transformation available. E ele fesuia inga ava no mo tatou. Le taimi tau te filifili ai. E o ese ma le soifuanga oti, ma le olanga oti. Ai whaia se filifili ngai manuia ai tatou. Ma whaia o le suia le tatou tangata oti. I le wha o la tanga le atua. Amene. Ma mai whai upe wha. A o le atua. Le atua le tau ona mai te talo mai wala au iei. A o lo atua. A o le tatou atua. Wa iai le whaulai o le alofa. But because of his great love, ona olona alofa tele, na ia alofa mai ia te tatou, le alofa le leno ta ua le vaso lea. That's mercy. O le alofa tele o le atua. O le alofa lea o le atua. Le fa mai, oe le tamaha, e uinga anga sala, e kele sala, le lau suia le, sui e lau sala. Ai ta ua mi tono ina i ta ua, le se, oe le tina, oe le taravou, e uinga se, uinga a sala, e uinga e oki le ai, e te leto e oti, let it be a thing of the past, ai lau suia le me sui ai, le tau iai la anga sala le, oe malau se, ai a vea ai, oe matangata, ta ua mi o tono ina. O le ala o le whaolatanga le tua. Vi ia le ni. Fa mai la whai upo e lima, fa mai paulo, a oti tatou ia mi o le anga. Wana whaola mai a te tatou, whaatasi ma ke riso. Family, ele ai se whawholo ranga oki. Ngā o le atua e ma whainko e whaku lunga ngā ka oki. Kau ke whiu e ka kalo i ngā ka oki e le ngofo i lunga isa. Ele ai se whawholo oki. Ele ma whaianga e whai se whawholo ranga ang sala. Ma ami o ranga ka ko ke whaia ele ai se whawholo. Aisa, le o tatou whalongoro matuanga lue le whili malti apolo e whase se, ma whako singa o i mese se, inga ia le ngataina oti, ai atili ai peonga oti. Ai whamai paulo, ai ai la keriso me Yesu, keriso Yesu lua te toa lua, o ngā maua le oe maulawa noa i le whaoratanga le tua, e te mauai le ala i le manuia. I le tangata whasaolo toina, ma le tangata ua whamangaruina, vi ia le ni. Mai lau pono whai upe ono, e lua me o ia te tātou, mua e whātutu, whātasi oe ma ke riso. O, ka oka. A ka mawhawhoi a ka sem whale ko ngua e whamai o ka minko i kua e ke riso o uma. Da te tongi leanga sala, mai e whātutu, whātasi tātou mai ia, le ngata i lea, whāna nofo, whātasi tātou mai ia i le langi. We not only rise with him in righteousness, as a renewed person, but we have a right to his residence to sit next to him. Well, we say, me I can go for a coffee. So I go to the can go for a elefa pengala, the mela. I can go for a coffee for so mai. Ela vai com a cara, é que eu sou esse. Lá não sei passa o nitaiao. Pai pui fitu ina ia whaalia i tupulanga atili le sili ese o le whaulai o lona alofa tunoa i le anga le lei mai a te tatou i a ke riso Yesu. Praise the Lord. Ko lai ka kou whaatasi mai ia, whaatutu whaatasi mai ia, no nofo whaatasi mai ia, ao le kou le le tua, ao tupu wa e tatou walo ma whanau. Mai a whaalia i tupulanga atili le sili ese o le whaulai o lona alofa, tupu wa e tamititi, i nganga. Nga le malama whanau i staimi ai, lai sa whai al kemi o inga. Aro loa ki whanau la moe loa ka rii, o ia o ia o haiki whangau. Moe le poa whanau kunga roa, o osu le pese, le ai ma se upo le pese misi, anga fiu e kau wha pese kongo fransa. Asa, langone manuia le o le tu e flow watu, the ways of God. O le whaola tanga lea, the way of life, o le whaola tanga lea tua, ke le whaia tō tasi, sa tātou iai la mi o leanga na oti ai tātou, a wale ko iai tātou le teminga i loti, ngā eke mā ngāwa ola, mai le tua le nei au, a o tātou le tō iai le oti, mai le te tau anto iai le oti, a whai o le iai le nei au, o kaua sui le nei au. Ai a vea oi matanga te wei le whao le tanga le tua, langa le tāpe, nanga lenga whawenga, tā pela ke riso Yesu, ngā ia lua whaatasi mai ia, lua te tū whaatasi mai ia, no nofo whaatasi mai ia, maua lunga ia le sila le tua ia te oi mao vi ia le. Praise the Lord. Hallelujah. O isi tali te nunga,
E tau mai a tātou wala e mawhai ona tātou lata I le tua. But family o le tali tununga whakero siano. E whai loa mai a te tātou. Me whaia e le tua e lata mai a te oi. Other religions, they try and convince you in a way to get closer to God. Me ka ko ke whaia. A lo langa kerisiano. E whai loa mai a te oi me nga whaia e le tua. E a whio mai lona mamaru. I ngā ia maua e oe le ola. Ma maua a tiri ai lava. That's love. That's grace. I ia le li. Mua mua o le olanga oti. Ua tauna tātou tea mai ai. Lua o le olanga. E le whaolatanga le tangata. Ia Yesu. Te lia Yesu e ve maari ma whaola. The salvation of God that brings life. Ma le mea muli. O le ala o le ola au auna e manuia I tangata. O ngi wha se inga lo malatu. Ai whaola inga. Le lei. O wha mainga o ngasala. But life goes on. Ke koe se foi, koe wha se inga foi. So you need le olanga ngā lue. E whawhanga ma wha malo sia I oe. A le eise ngā luenga, e le tupu le whatuatua. A le eise whatuatua, e koe foi ka ua I le olanga leanga. Ma le olanga oki, ma le olanga whaile tonu. E iske ni oe vai sesiu, sa uo po sesiu ko wainga ma sole o le maa losi a ngā kai e le li. Ai vai lo langa lo ola ai se a, le ai se au au nanga I le tua. E lo au au na I le tua. Tātou talia le whao tanga le fusuia inga o le olanga, o na ole a lofa o le tua. Mai a, tusi ngā o e feso le whaiupunga se furu le sa tātou whaitauina. Mai a wā o lana ngā luenga I tātou, we are God's masterpiece. Oka. O oe o le masterpiece, o le handiwork o le tua. Mea umanga whaia I le tua. That's beautiful. Ai ao oro I le master. O le topa I le masterpiece o le tua. Whamai o I tātou, o le ngā luenga o le masterpiece o le tua. Whapewhia mai, pe ona tā ua ni tau. Na whaia I tātou, ia ke riso Yesu. O le whamangaloina, ma le whamamaina, o tātou o langa leanga, sa tātou woti ai, na whaia, ma whatino, it was created in Jesus Christ. Na whaia, ia Yesu ke riso. Mai le aisea, whai upuanga te furu, ina ia whaia, ngā luenga le lei, to do good works. When, pea ana whea whaia, mai, na saunia na mua le tua, which God prepared in advance. Ina ia tātou sava vali ai. Toi whai tau whai upas furu, a wālana ngā luenga I tātou, na whaia I tātou ia ke riso Yesu, ina ia whaia ngā luenga le lei, na saunia na mua le tua, ina ia tātou sava vali ai. Family, o whamanu yanga le tua ma le ola maluia, o lewanga ka penga le tua mo oi. Se isi whaupunga e iai ngā ruenga le lei me wa saunia le tua mo oe mau tātou te whaia, that's got your name assigned to it. E lei ma se si tangata o saunia le tua e whaia ngā ruenga ngā. Lawa saunia le tua, wa lewa ngā saunia le tua le calling, a wa lewa ngā sain e ilo ngoa, whapipi e le leipo, o le ngoa le tamano, tinalo, talavau le whaia le melea, langa e tofu a tātou, ma le mea lofa, ma le au au nanga, tātou te serve inga e le tua. There's a list of jobs and vacancies in the Lord's work and ministry that have been assigned to your name. Porara ma ngai o se ngaruenga porase mea a yaise sa vaenga no ngaruenga e misi se se whaia e le ato toa. E iei mana ele o ato toa I le servinga mara o unanga I le tua lai misi langa lai i le kepla I le ungoa sa ta tauna I tula I tatou tula I whai le calling a le tua from my whamumu fan into flame the gift of God o le mea lofa ngā matu le tua I ate oe for ina mo I tatou le whaola tanga le tua gifted to us in the ia tātou au aunai le tua aisea whamai o lewa ngā sauni le tua ngā saungi mai le tua mai le ana mua a tele soifua mai tātou tele I whanau mai o iailo I ngō wā saine le tua le calling le oranga mai o e feso I le
Paul e fesum tau koe whanga whai mumuma mai, ia tātou savavali e tusa mo le tātou walawina. Live life in accordance with your calling. Hallelujah. Ia le tua nei taia. Wani ngalo ia te oe olo mtuanga lue le nganga o le tai rau whai pule le vani minimo, le nganga le anga. Ai olo ngā lue foi, le nganga pa ia o le tua. Le tangata whaola ina mausta ia te ia. How's your walk this morning? A mai lau savalinga i le tua ni taia. Ro mai valu whai po suma lima mai au wau tātou le maua le nganga o le polonga. E toi whiwhiwhi ai. Au o tātou maua le nganga o tama whai. Tātou te wala au tuai le tua ava le tamai. You have a right to call God Abba Father. For my, the spirit you received does not make you slaves. O le nganga o le tua, ngā o watu ia te oe le tangata whaolaina, e le vei oe ma se polonga. So that you don't live in fear again, e te le toi ola whewhei. Rather, the spirit you received brought about your adoption to sonship. O le nganga o watu ia te oe, e a mai ei oe, e vei oe matama o le whale. Amen. Praise the Lord. Kongora inga o le tua, ka ke manga o ka ika o le tama o le whale. E sel ka mo le whale, e sel ka ngaka ho ile le kuku e se mai. Pai se talonga sa inga e iska ka esia. Ke la ngonga o manga e skalonga e so me la e se akulunga. Ka mamongi la inga. So ese mai ko fa ya va por mo fukange ma. E se alo fa longo a. Aure tua. Ele kusi lima le tua skaka. Mai le tua. Upu mai paulo ni tayo. O lana ngaruenga i tato. O oil ngaruenga le leia le tua. Le ai mangi regret le tua. I le whainga oe ma. Whai e tato ia keriso Yesu. O le taulanga nganga whai e ave ese mai ele oti. O ngā ami o se ma ang sala sa tato whai. Ina ia whai ngaruenga lei o le purpose ngā le tua. Tato au auna ia te ia whai ngaruenga lei. Na saunia na mua le tua. Ina ia tato sava vadi ai. He's already prepared the way. Ma le manguia mo oe. Sili. A mai lau sava linga le tau. Family tapenga le lua fe maluso fa. Start on a new beginning. Amatanga fous. Amatanga le lei. Only you ngā oe ngai te sila fia lau sava linga. Yeah. Whamanuia me le tua ia te oe. Ira nei tai au. Ia, ole, fionga ngā le tua mo tātou. Epa mai sau pati via i le tua nei tai. Talo i le tua, po fese me. Whanghaina i tātou e le tua. Nge ialo ma whanau. Penga ka uare kongo le worship team. Ere I loe me kamiki kupu ai. But at a young age, lo fai loe le tua la tu kisma me alo fai o mai e vai. Pe o leva nga pe peselti, mai sa. O leva nga ka penga le tua nga luenga nga lue. Penga umma tono nga luenga le tua ka le sia. E inisi o tamaro ke loe nga umma le loku so swangi ko mai lalo ele mama me ia ka ko. Ai a whaka kope. Ele uni ai leang, o kau system ia ka limas fuluaf. Ele kau ofi. A ole ke leo le so swangi. Appreciate ele si tangata vai mai ala so kau o ka ko. Ele fa pese I long I confirm mai le nganga pe ole tu. The more you move forward manga lue mai au on. O le kele fo inga fa I long mai ele tu o me sili mo datu. Vai fo I mol kai mingi pe ole mela ka ko le nga fa fa mai nga ka ko. Oh, kare mama ngai o malu le tua. Pe ko vai hotel con o bathroom za tato. Fai me le ia ngata ia. Ele fai se lo mai va ai mai le si. Ai o mea lai fai o e vea ma fama ni angelo. Ele ai masi se la ko mo tole la se ko lo la ko ma se mo ko le fia le manga yo ngi me.
Le ai la ko ma ngai na mangongi. Pa fango aku 5 ora, le ai towels me oma. E halu ma le fifi. Au fo le longa ia kai me prepare ia. Ka mo fai fo ia fai e match mo ia le le me mo le isi tangata lai mo buni mai. O fa ko fa longa fa pungo foi mai pay it forward. Usa uma fa manguia mai le tua ia cho e ma fai le fa manu yang. Fa manguia le ska ka ngai mo muri mai ia cho. That's the will of God. Mai le tua fai mo tu pulanga atali o ro muri mai. Langa o family anga le tu e au nga tu pula family le tu ya te oil ni tai no swa for Yesu amen well we need to worship team family o me lo sa wali ngal ni tai a tu wo mai nga sia se ni tai o me lo sa wali ele ma fai vai au ngai nga ve se lu ki ma ya a fai usi se lo sa bari ma mia le tu ma mia fa tanga le tu a ve ele o e ma tanga te fa lo ina ta pena au nei le tu e so se vai na te o fa mo mia mai le tu ya te don't forget ele se lo kala le there's a calling, there's something where God has labeled your name. Ai mai le tua ia te oi. Ai ka koe whakingore mea ngā lai wa koe le tua i loto e te au au nai. Ki loe, whamanu e inga i le tangata. E mā losi e le tangata i le tua. O saua ngafi o seku ngā lai whaike ngā whalsa. Mā o mamam le wa ia le ngi masinga. O saua whangu fwoi koe. O saua wa ai mea le akari i le ia moe. E nenga ka uma sau fai le vacuum malontina muri malontina. Ai uma sau le malontina take over le vacuum. Ai sau ia mai le wire. Inga ia uangi ku wai le vacuum malontina. Ai muri long ki ngā mereka inga wire. Uma le fai o bai o sau fa sau fo. Fai ko okasia e le sau kilo pe ingi ska ka mai le sau ai fai. E le ilo la he moi. Ola ke ngofu mai o ko ai fa mangu ia inga lo whamangi e inga luloko. O leo ke whalongo whamalia kumulita lolo ko whai kala kumikaya. O lo whalongo o le alu lea ka li lea pe ai o malonga tamai le mission trip. A whai o lea. What a preparation. E whapea le tapelanga ka koulanga. E ele si mea, who knows? E a maka ku ili si o le waya muli long ki ngai whaile vacuum. Ai o ko fai Filipinga la ele se me o levanga leipo le tu e ku ele ngo moe ai sa a o ngai yoi e mo le tu malo le fina ngalo e fa mangu e inga I loto tangata. That's the calling of God on our lives. Kau ke le Filipili tatou te le fa masino mo vai langa le ai langa o unga se longa kumu ka kamera le ai fai le calling in menga God has already prepare nga luenga fa mai nga fai na mua tu e ka ko ingo wo le ba ka penga ile tu al tatu una nga ile tu. So family, what are you waiting for? The more we wait, the more we delay blessings. And now ka wiwi ale ka ko mo fa si langa ti ile leilo o langa o arura ka o a fa fa penga lo mana tu le tai e umba so fuanga nge ile leilo o langa isa langa ya la ye fu ti tu spo ile tai lai yai le tai o au fai pula le vangi mo o la va ai mai ki a poro ma filia o lo ma tuanga lue ia fa se ia ke oe me ngai fa nga kail sa vali e si ke mi fa e o fo ia ka ko tama pero kala ma sangi fa ya lai fa kai ora alu fa nga luanga fa wa kalela vai ki nga e moe le po manga ia la moe kala fa kai o pe o fia aso ke le moe isa lai ka mo fai le ki a poro fao ese le malosi fao ese le saunga le mu fao ese le fia ma le oli ai fa se ia te oe ai ungi ngalo ia te oe o le tape nanga le fao tanga ke di fai mo gas na fai ele tu e la wina mai ron halo Yesu Kiriso inga ia au ona tato fan into flame amaluia le tu ni ta la usu sta tu pes ele tu ola no alo. But I really want to pray for somebody this morning that has a need. If you need God this morning,
A whai se mea o mga umie si talo sanga po se mea mai polo o e feso. Na e iai, sa e iai la mi o lona winga. O ke amal tangata. Ai a whapea o e mga umie si karo mo se mea. So se mea lita. Whatever need you have. I invite you to come forward. O ke kora kia te oe. Tātou whātanga lea tua sa sumai. Ai tātou te talo. O ke whewhe, o ke polis kangaka. A whai foi. O oil tangata lotu ai te Italia Yesu eve marima faula. Then I promise you this morning, you have not tasted the glory of God. E ke rei loa le matau tia o le mana, ma le pawa o le atua. Koe ka kalo whawhia se whamalolonga is this. Ke ka kalo whamalolonga, ai mua make sure o la sa o lau sawalinga i le atua. Langa whamaitu sia isaia, e le whafofonga mai le atua isa, o pungi kia. Le vao ta ua ma le tua ya mi o ranga me se tātou te whaia. Klia mua le lua vā ma le tua i mea ngā, ia sao lau sawalinga. O ngā iloa rea, le mātanga o whio rau suru atu le tua e tari mai le tua ia te oi. A pa tātou tūla i me whaman mona. Tātou ave lava noa i le tua nei tea. Ai manau mia se talo su mai. Hallelujah. Ai manau mia Yesu i le nei tea. Su mai. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Ala me lalo tatu ai ngoro tua. Ro ye leva noa ele uma leva noa pa me na ministro sanga leta. Hallelujah. To fula vai tatu. Mama na oma tatu tisu vai le tu. Amna tu tatu ai nga. You're not alone. Ikele tio to tasima lo na oma. Nanga whamei na whaia le tua le tāpenanga ia ke riso Yesu loa liki ma le tātou whao. E nia tātou moa le ola manu malo ma le ola whaama maina. Me tūlanga sa tātou ia. And then you become a son and a daughter of the house. Ka vei tātou maalo ma whanau ma le tua. You have a right. E tāu e tātou whanau ma le tua. Tangata tari tonu ma tangata tari. I ia le li. Lasa mana onga oro ia te oe. Faith, although talitonu yate is what makes the difference. Talitonu yate, nei taiao, e se si o tu la e talie su ave mari in faolo per fare il maletto.
me pia melinda ma la fine le tai. La fai se te talo mo tato maraonga. A uma. La fai lo talo ma fa tanga mo la fine le tai. Hallelujah. Doi mata malingi. Ele me fai tato ma fosi. Nganga le tu so so. A uma o mai mala malama. Pipi fa kasi mal pongsa. Manu malor mala malama le pongsa. Por reale tau mawhai o le whini ma tia polo e whasa se ma matua whasa se. Alangalanga o lolo tangata i le nganga pa i o le tua. There's a major difference and a major transformation. Nā tātou te talo mo mana onga i le nei taha. O ngā whai leo te talo whao tanga ma le whini i le nei taha. Puno mai loa. Le tua na mātou ta mai. Ava le ta mai i le nei taha. Koe mai ala ia te tau ia te mātou lau whanau mātou te warau atua ia te mai. O mana mātou whalongo i lau whionga pa ia, whola whalaina ma whamanatu me tā. Mātou sāwaringa e whaingatā, pēau noa ma oe lau mātou atua. Mātou talia lau whaulatanga, mātou sāwawali ma mātou ngā waia, o le saola tonga lea ma le manu mālou mātou moa. O le toi ia te mātou le oti i le tua le tamai. Me ua tua nai o mātou ia i le ola tili ai lama, o na o lau whao le tanga. Au mātou whalongo i le nei tai au i lau upu e tofu sia i mātou mana onga tai totas. Nala leo le mātou tu lai. So se mana onga i lau whanau i lea ta mā, lea tina, lea tarawo se o i whanau iti. Mātou tu watu i lau no whaali e te sila nei ai le tua pēra mātou whalongo i le nei tai au. O e lava le tua o mātou tamao le tali o mātou malonga. Mo lau whamalolonga i le nei tai au o oe o le fōma i siri. O whalava lava o mātou maloloa mātou te whamanatu ma le oli i le nei tai au. I le teimi o le whamantu. E nganga whamalosi so se mana onga. Mātou atu i lo no whale e te le tali tuali maina i mātou peo lau māsana. Koe whesuiai o mātou tangata ona loa lofa tūno. Ma le alofa o e whai ai le taulanga e suiai le tauia mātou wangasala ma mātou whaleto. Whamanuia i lau whanau i le nei tai au pia ni tūlai mo mana onga le tua le tamai. Nātu o mātou ola mātou te au ona. So se ngā luenga o e wha pipi ai o mātou i ngō taitotas. Wālo mātou rola au ona i lau whio. Whaia lo lava whira ngalo ai lau mātou roto. I lau suafa pele Jesu Kiriso. Whamanuia i lau whanau i mana onga. Opa whawhiloa i nei tai. Amen. Amen. I ele lii. Rai mai pela whira nei tai au ia. Hallelujah. Baby, what's your name? Elena. Elena. Hallelujah. Elena, how old are you? 13. Can I have some of the youth girls, please, here, Mike? Anna. Wait, two, my number 5, my Jody, my Elena. All the girls behind you went through the same process when they opened their hearts out. Fear. Talie Yesu eve mali imavao. Now we found the young. Thank you, Lord. So Nitaya. Elena, I'm going to say a prayer. Then if you can repeat after me, this is your testimony to God this morning. Accepting Jesus as your Lord and Savior. Okay? I'm just going to say a prayer and I want you to repeat. All the girls to help Elena, if you can repeat after me. If you can close your eyes, please. Thank you, Lord Jesus, for your loving grace. Thank you, Heavenly Father,
for your word this morning. I, Elena, come to you, accept you, Jesus, as my Lord and Savior. From this day, going forward, come into my heart, help me through to know what you want in my life, so that I can live a blessed life in accordance with your will. Guide my path, show me your will, so that I can live a blessed life and honor your name. Thank you, Jesus, for receiving me, a sinful person that you have paid the price for. Because of your grace, I am free. Thank you, Lord. Amen. Le tua mātou tō mai. Vei o mātou lima ma so tanga o au whamonianga e le nei awhawhia. Fili lona loto e te lia o Yesu e ve mali ma whao. Father, we know that this morning she is known as your daughter of the house. Taile tua o ia te lia o Yesu e ve mali ma whao. Talo pui ma leo leo. Taina lana sa valinga e tusa ma lo lava whinanga. Te soa soani wha malolo i le tino ma whau sili le anga. Fo i le inga ia jo e whamanuia nei a whine whamanuia i nona ai na whamanuia i ona matu. O le vi inga e fo i a jo e lo sua whaisu. Amen and amen. God bless you, girl. Anna, please. And let's see if Lena, if you can go with Anna to the back. If there's anything you want to ask, just ask her. If not, that's not a problem. Yeah. Amen mole, tato lau from Tunga. Thank you. Taminge varauina ile sunga Ron, Crystal, and baby, please. It's always me. Oh. Hallelujah. Yeah. Patam. Tuang sun. Atu tu fatasilita o se facilitaro. You have been blessed with a beautiful gift from God. Oleola, life is God's and God's alone. What a beautiful gift. You too must have done something right somewhere along the lines. Ezekiel, 25-year-old. What's his last name? Maltus pa iya ole. Ingo eskielu e mo mele nana e pero. Ole winga ole malus yanga ole tu por the strength of God. Oh, God gives strength. Leno fa longa mai tama ngo fana. He doesn't look sick to me. Why? Sa o lele mo fa.
Tātou talo mo rātali. E rua tau tua nā mao. E rua o ina le nei tau mai tūsa ma le whina ngā mo rātua. Te le me whainga o inga i lalangi nei. Ai ma le tua, ai kerisma, ai lang whaotanga i tutonu. Ia e taparina. Hallelujah. La tātou talo. Awa le tamai o si tia e le nei tai ao le atali ia e skielu. Whawhatai le mea lofa tā ua ma le mātango fie. Le ola ue e fo ina ma le nei atali i ue whamanuia i a Ron Christo. Ulunga maluanga ma se lato a inga. Se whamali e ina o mātou loto ma mātou nganga o na roa lofa ma lo wanga le lei. Le mātango fie o le nei atali i vavai atu ei. Langa le winga le olo na ingo le malosi o le malosi ma ia te oi. O le manuia o le manuia ma ia te oi. Whawhetai le atua i lo wha maoni. Whawhetai te le tūla fo ina o mātou tangata. Whawhetai le suia lo alofa e le suia o forfolanga. E le whelanu lanu wai me te whaia e lo alofa. E tū mau lo alofa. E o i le whawawau. Whawhetai le tua i lau wha malolonga i le nei atali. Mai lona tu muai se o le alofio o na vai. Sa ta ua sa ienga se ngase ma mai lona tino. Ai rau mori mauina i le nei tai au le mātango fia o lau whamalo longa. Fo i le vi inga i a te oe le tua. Te talo le tua, whamanuia i a Ron McChrystal. A wā lea o ina o le nei a te li e tusa maro lava whina ngalo. Whaunga mai le langi e tu lai e o ina i le whanau. Ai te talo le tua mo le nei a te li i whapitoa. Mātou whalongo i le nei tai au i o mātou o langa o levana e tāpena ina. Sauniga ruenga le lei mātou te whaia tu iai o mātou ingoa. Father, we know that you have assigned a calling on this young boy's life. Au tupu ai o ia. Whao penga ina e se tofi se mea lofa. Se tālini mai a te oe a wālo lava vi ina. A veo se whamanianga i ona mātua te tonu se o lātua inga e mai se. Lau e ka le sia ma le community le tua le mātou tamai. Whatau mamaoni mai lona tino o lau whamalo longa whauawina. And Father, we thank you for the gift of life. In your wonderful name, Jesus, we pray. Amen and amen. Father, malongo o kama. God bless you both. Well done. Before you go, God first. Mole to it was happening. And everything will fall into place. God bless you both. Beautiful, beautiful. Hallelujah. Pero wina tato. Tato fingerong ang litaya fa mo. Let the road
Mana tuna tunga ma mafaufaunga ni tangata na kusia ni pesa. Whamanatu mai ati tātou pero upo le tua ni taia. We cannot overcome death and overcome it alone. Ele mawhainga tātou pasia le oti le ami o le anga ma le anga sala sa tātou sawa valia. Langa tātou te le mawhaia. Ai lalo le te fuo e le satou. Tātou te mawai, manuia ma le ola. Ona o leo roi lunga o le tātou. Na whaia le whiri whilinga. E te tongi ia tātou anga sala ma whale tongi. E la tātou sauni te lia nei tai ao. Te lia o oil tangata sa loto. Te lia ma le fia. O umo na tā pena. Te tau mo tātou whale tonu anga sala. I ia le ni. Te mai whaman mole, whapa ia i le areto i le nei tai ao. Whaftai lau whamalo longa. I lau e kaile sia ma lau whanau. Tai mātou tangiatu ia te oe ue tali whali anu. Ona o whala walaba, mātou maro loa i. E leo suia lo alofa. E leo suia oe le tua. You're the I am from the beginning to the end. You will never change. Your grace remains the same. Whaftai le tua. O le ipo le whatusa o lo toto. Yesu whaftai. A mātou sauni te lia, whamle more whapa ia i ele ni tea. Le mana o le toto e le suia. Tongi leo tau langa na whama maina i o mātou tangata. Mawai lea i ati tau mwhai o na mātou whape atu. O langa oti sa mātou iai. Ua leto iai. O na lo maliu isu. Amen. Uma o na whaia, o na whaftai. Tango Yesu la reto o ia tofi tofi. Family e tofi tofi e ia mara manatu. Ia tofu tofu sia i tātou. I lona alofa ma lona anga le. A pia fwoi le ipu le whenga inga fau i lona toto. Wow. Whai e Yesu ma le mauti no. E mana o mia e le tangata le whama maina ma le whamanga roi. Whai na fsili o ie ai tato. Ai na whaia i le tu. Ma le mauti no. E mana o mia i tato le tauranga. Ta pena tatu te talia i le nei taia whatasi. Whama le more a moa. Ta ofisi e tatu talia whatasi. Swafa Yesu. Amen. Famluia le tua tau sunga le taia. Swafa Yesu. Amen. For me.
ato a reto I nei tai au. Ai ese isi o le tūlai ma le mana onga le whamalolonga le atua. Au le mole se sumai e whalua atu. Hallelujah. Ia le li. Whai e le tua i ona mana. Tele tonu iai whatuatua iai. Sing it again. And it reaches. And it reaches. And it reaches to the highest mountain. And it flows to the lowest valley. Oh, the blood that gives me strength from day to day. It will never, never lose. It will never, never lose. It will never, never lose its power. O whea le lalolangi e te iai, mai au mau ai, mai au au nai, mai nofo ai. E le, ma whai e se mea ngā vese o le mana o le o le toto e mangalo ai. E alu alu, le poto ma le tomai o li fo mai e le au ala tu su e suenga e se vaenga o rutino ma. Ai au le mana o le toto lea. Langa e ato toa le tapenanga le atua mo oe mau. O na olona whina ngā lo. Au angi sala oe. A tapena le tau. E wha sao loto ina I lona te li I malona awhawhine. I tātou lana whanau. O se oli sanga ia I tātou. E maua lunga o le sila sila. E whamai o le masterpiece le atua le tangata na ia whaia. Be joyful this morning o oli nei taia. Le maua lunga ngā sila sila le atua ia te tātou. La tatu tali sua I le nei tai au a umana talia o moli atu sau whaftai I lo atua I le nei tai au le swafo Yesu. La tatu talia I le swafo le atua le tamā, le atua le alo, le atua le anganga pa ia. Tatu talia. Tai oe le tua matu te mai le nei tai. O ka se alofa I la matua. Mata ko fie. Mata wasi. Tauranga ue Sauniga. Hallelujah. Ora matu talia me whamanatu. Fie mara uli mori. Hallelujah, Jesus. Praise the name of Jesus. Oh, hallelujah. Maftai le tua. Iau whamonianga I la whanau le nei tae. Hallelujah. Iau oe le tua. Aua nei whai titia lo lava vi inga lo mātou tamai. Nei tai ao whaftai ue tali whaliali o mātou mana onga I te tono o lau e kāre sia. Mātou tangi atu ia te oe lau whamalolonga I o mātou tangata. Pei foi o na mātou whalongo le te li a Ezekiel nei tai ao. O lo whamaoni lava le suia tamai. Whawhetai lo alofa ma lo wanga le lei. Te ngane foi le tua mātou te mana tua le nei tai ao.
Ia sio maluise ma le whanau, o nganga wha maise I sio rātou a inga, o na se tasi o tamau o tō e sea la mātou tua. Whaftai lo nganga wha maise lo nganga wha mawhanwhana. Mātou a inga e le nei tai ao le toa. Mana tua I lātou uma mātou te leo mafuta. Mana tua foi, le li whanau matasileta mana whanau I le nei tai ao. Ta mai, la filfilinga whamanuia le atua mo se amanua e au auna uno wa I mo laua fia. Hallelujah. Talo mo taulanga masfua I au ina le nei tai au. Papa ia le fua ia lau whanau le taulanga o mātou fua ina. Afta ia langa tupe mātou moa mātou te au auna I laua fia. Lo lava swafa Yesu. Amen. Amen. Taulala mai lalo aftai. Ina mai tātou langa nei tai ao. Tātou sua, ia le li. Tūnatu mo le ti, mo le usuni a tātou pese. Mo le whamai ina o tātou Sauniga nei tai ao. Ia le li. A oma ia, o su pese le ti, ia tuatu alo ia lava le songa ia. Ka ngaunga mo tātou forfulana. Nei tai ao, ia le li.
tau malo tatu kalesia pai ngal supapa. Supapa kapakau. Supapa yang mana? Ya lu deh Malaysia Pasal saya mai lah. Tapi sudah saya punya orang Afrika fanya ya fai ina ia bi lagi. Here we go. Supapa supapa supapa
Look what the Lord has done. Hey, hey, hey. Look what the Lord has done. Hey, hey, hey. He healed my body. He touched my mind. He saved me just in time. I'm gonna praise His name. His name is just the same. Come on and praise Him. Look what the Lord has done. Hey, 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 hey. Look what the Lord has done. Hey, hey, hey. Look what the Lord has done. Hey, hey, hey. He healed my body. He touched my mind. He saved me just in time. I'm gonna praise His name. His name is just the same. Come on and praise Him. Look what the Lord has done. Sing it. I've got it. I've got it. I've got it. Woo! Hey, oh, I've got it. I've got it. Woo! Hey, oh. Victory in the Word of God. I can't explain it, but I got it. I got it. I got it. Woo! Hey, oh, I got it. 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 Woo! Hey, oh. Victory in the Word of God. I can't explain it, but I got it. Look what the Lord, hey, hey, hey. Look what the Lord has done. Hey, hey, hey. Look what the Lord has done. Hey, hey, hey. He healed my body. He touched my mind. He saved me just in time. I'm gonna praise His name. His name is just the same. Come on and praise Him. Look what the Lord has done. Just sing it. I've got it. E kaulo ne wu ki ke wu o lau hei ho e pia oi lau hey ho me hey ah me hey ho ah me really I've got it really just go.